Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze ngingakuphuzi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke leyo bhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba akulethele lona-ke impela-ke laphana lithi-ke ziyakhala-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke umlisa-ke etalabha-ke i-M_K kabi laphana-ke veza-ke nokungaziwa-ke ngabantu-ke abavotela-ke i-M_K-ke lapha. Kodwa-ke angifuni ukuthi weziwa ngami-ke mina-ke phela nje into enza nje ngizodlala-ke ividiyo nje uzizwele wena-ke lo mlisa lo ukuthi uthini-ke engizosengicela laphansi masuzwile-ke le vidiyo le ungene kuma-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha nje ngizoloke ngiy'faka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Kwesamba phambili kwezamanje bakhala bayasithulisa abavotela iqembu le-MK njengoba kungabonakala imehluko selokhu kwavotwa. Labo abavotela iqembu le-MK bathi bakhala bayasithulusa futhi bayasola ngendlela okwenzeka ngakhona njengoba balutheka emavotini abo ukuba kuyenzeka ngabe bayawa-withdrawa amavoti abo. Siyaguqisa ezamanje ngesithembiso sokuthi zophinda futhi itholakale ezinye elandelayo. Mina nawe kade